CCTV. Hakar pusau tri ukula lingkot arajar pun riu. Kiseng bhalang bikin thop, ya ke FKGGP, HNYF, bat kiseng HYC. Ki bahap hapok Mawson Ram, sin adi blog, kelai ban ajing tho, show MLA ke Mawson Ram uba Olen Sing Sun. Show MLA ke Rani Kor uba Pius Marwen, bat kumjuru, show MLA ke Mau Plang uba Matthew Beyond Star Korba, ban kirpat, nagi-nagi MLA, begini keren lem, halo kam ke biadai, bagi jing sam boarding electric, juga company Sai Computer Limited, ke company ke batamai, namar bagi rukom sam boarding, jong ke company, ke PR penban Bonsha, bani ke rukom sam jong ke Fedco. Unoi lam jong ke HNYF, ubah kelang thong ni, ulong bagi pat ba, kinang mudur, bagi jing wan ke company tamai, kan wan ke jing kelah, ndai kelang penban dak Hongpong. Lepen pauru ke jing sngaulingo, bagi sorkar kelas, ke company tamai, kelam dia selok bagi nangkit kampat ba, bat klan dapen long ya ke public hearing ban pin sngo thu ya ke pat ba kiseng bhalang dapen pau ke jing sngo bitar ya ke company namar baka by boarding ke kiu shispa sha na ke berim bat klan maham bala ke company ke dan ke jingmut tang banwan lutin ke pat ba ke nam aila satya bakan long komta Dia ngis go kemen cibuan hadian bagi layok ban ya kendo layok ban ya keren halor kamat ke ba nak leng chingi ke kenhon leng ba chung kini tayo ke beladap ke ba ni penlong ya kini ki public meeting ha ke bdei bat ke jing persya ke jungi nak ke benta ke jing wan terikam jong kini ka Sai Computer Limited dia kumtung i ha kini ki tayo ke beladap ni sibuan kijung pensai kijungi haki pai ba na kemataman persya ya kanika company nomor ba kumba ni hangting ni kendo ni mat ya kijing langba kinika company kabawan na kebantaban pet bantrai hangti hapo musram kolong bang niyo ya kibobon kijing ujon ki pai ba halor kijing bom la menteri kam kanika company kata kolong ba hakibedi bat kijing kiu kebilai bat kum ter handai kuwi ke bakam kongsan ke banyak lain jungi kum kisam halang hapo jong ka Mawson blok ke penlengo ini namar ba kanika company ke suwan klem ke jingtip jong ki MLA klem ke jingtip ki rangba snong handai la suwan hangti bantri kam bat nakliang jungi ro nongkong ngimtip ya kata mo ngimtip nguntan ke jingtip handai hadian pat kum tu hadian mengira kendo ikeli kirang ba snong jok snong Mawson Ram ikeli ya kirang ba snong jok snong wailoi dangar balat bat karnikor ki ong ba kim tan jingtip bat ki anu sir kim ai hira bat kalong ka ega bangis ngau la banong bangis ngau du men siam nomor balai nomor banak lang juga government ro hakijing sha kat kejingwan juga ni ka company la dai ban dan kejingnya sungtu jingmot rengkat bat kineng ngilam jong kinomi khmat lani ki rangba snong bat kan kunta ter bat dei nak ni kanong rem banak liang chingi kum hisang bahalang ni persya nomor ba kum mangi persya na do mensua ya ka Fedco company mentar ngi persya bat khamtam ba kawan klem kalenti bat lengba jong ke por ngi sntenat ba hadian bagi yo bani kendo ikini ki arngut ki MLA nak liang jong ki ro ki la kubur nak kamta banyarap ban penkran hage bede bat kini ka isu ban dawa nak liang joka nak sarkar baka sarkar ro kan pet nam bat bakan singap ro ya ka suar ke jong por baka Fedco nak liang jong ka sarkar la IT Fedco ni nak liang jong ki pai ba dong ka thaji jong ni ki mat ki jing ki bubun kata ka diga la kalong ka bilait ni compare ke belai ni compare ke por bakadang ka sim ka dang penia ke MCL kata dia bankong ka baar ka jing penbet penbiang ya ki habri bat ka boarding electric khamtam ha ka por yur mata ka balai ka ba
ke penduk nong penduk je motoi angi pai ba kolong ba ki don ki scheme ki bana gleng jong ka central government ka menteri kam kita ki scheme hidup lah kita ki jum bom yo jum motoi hadin ki jong simti jong ka ni ki company nak lang jungi ngi la shania agini ki nomi ikman nomor ba ke jingi jong pat ba keban kong ni habis shwa shakinomi ikman jadi ki lokal emily pengi shania agini ki arngot ki emily kumtup lang yo emily jong mokla bakin address ikini issue sha government Dia kene keju ke isu hak arfoi trik ngilia kendu ya kesenjuk kirang basnong hangti ha conference hall ha po sekretariat bagiwan ya keju isu berkata ke isu ketika komplain ke bagi ai berkosan kelomba kene ke company Fedco ka term of agreement ka dispose number ke MEPDCL tan rela penkutno ya ka tang news nam namar ba kalong bankrupt berka klaim siu ya ka MECL, MEPDCL lai pukul tam ke bisa ke revenue ke bahapan siu telah scrap no ya ka jinyate berka Fedco bad lari tender biang bala award ya kan ni ke tender ke bamantah Pokasai Computer Limited tu ya kan ni I'm not aware hagisang ngiru ngimlong aware bagi la aya kan ni lale kan ni tendrim lele kata maka tiga DT juga government berka board kila le ga desi le segi om bagadi bo best tam nang betapa dur kampai ba okey tenre kini hadin ba kila sedang menteri kam ya ga kani ka sai kila sedang menteri kam po ka subdivision mosram hadin ba kila sedang menteri kam ki seng malang kila ki ka senjuk ki rangbachnong kila ki namar ba kani kasai Computer Limited kam shimlalo yo ek NOC nausnong tukumno gila ban office kata number 1 bad haju ko poro bad kim yo ek NOC no kasnong kimla ban yo ek trading license kata te kebaar kalong ba ka jingkiu jungkini ki bill kiba comparatively ban ya nujor hagpor badang don ka MECL badang ronhi ke MECL berka Fedco bukan ni jingkiu jong kibil belum pelat mata dia kata jingkiu jong kibil hinsya kalau di bendon ke kerja awareness program jo ka board lagi kan ni ka sai Computer Limited kan di bendon ka awareness program si pai ba dan dia kan awareness program semua dan ka complaint number 1 ki omba teng ya kini ki laing beduk ki ba consume tang life unit dan ki consume life unit to bagi extend kamera ki haban bu do extra ball or something tekan kiu ka life unit telah da kiu ka life unit kam disu ka life beduk ki haban siu kin haban siu kum ka domestic dah go domestic pada kilabon ki formality bah pendek tu tukum kita awareness gitu kam teng hakapor binale connection kita taksi kamera tadin arsnam berlami am arla kamera te habdan extra ball tukum kita awareness program di bendan ke komplain kalong ya kira state post ro ndalale ya ga hakpo dondon kas Fedco lani mentaka sai ki keno ya ga MEPDCL te kejinya keno we tengam tip ka digi jono kum kita ge di bondon ka awareness program te awareness program is very important ya ga MECL hi lani keno company ka badan do kenapa ki consumer ki sutu la da ka don awareness program ki komponen kami gini ka consume gini ki bill ka billing kalong komno di bonon ka proper awareness program kenapa kanam ka confuse apang ke consumer tenre ngala ka jisu junga hiba hapring ka complain yung pa ba ngasudi ba di hibon complain nomor ba karukom trekam ka bangam sutu suthaw marba ha kani ka management jung kani ka sai ngam tip ka management kalong non mat pa kimda respect ba ka sentiment yung local people tengam dati bahai kata kalong kumno barka number tengah keren ka boot gomba number 1 ngidi ban spay ba ka term and condition of tender kalong no berkelia sign de ka memorandum of understanding berka sai Computer Limited telah dang impat sign ya kita bumi hapai bahai ki terms and condition berka memorandum of understanding no kelia de sign kalong kumno ne ki klem par sign tengah impress ya ka MEPDCL
but they should take over. Baladolong kapala. Kipai ba ki kamdon jingsenia ya kabot ban ya ki wi ban ya ba free franchise wi ki company. Tegane ki jinga keren jong bar ki seng phalang bar ki rasinjuk na masro ki don tangko ki thong bagi omba ngidi bot kadi ka bot kadi ban safety hin agane ka. Tu namar bagi shane ai kata kanu service bakan ai service ba lese ngidon ki jingsenia ba kabot lebat ka government kan sim ka decision lese ba ka babhai ka di ba kabot kan pit na agane ka. Nangta nangta ruba ka kita ki awareness program di Bandung kena bagan syai bah karung trikam terjam keren ni po MEPDCL ba lese dekajing franchise lese bila banaik employment ye local ye local population ye local tenre dekajing shimhi lese MEPDCL ka ngimla banaik kam kumba aikam da kum ya ka franchise company dia kata kata kalau out yang ke department ki paiba ki pediang ya la dingidon kan ke kebakusan di tagajing ya sutu jimut kenapa kintri ke kamar tagajing sutu jimut tagajing tilang jengki lokal paiba bar kabut la nega bar kano ke batrai hang tu nang mata ban ayo ji sekri nang mata kan ke boarding ke bapun ya che nang kodam teknik jingye kan tesu kasin ke bah ningkong menta nuru por badang pek dakatat Fedco naru usnam ajar prala dengan bakla kata ka agreement berka board ka jungi ka MEPDCL kepada posnem dia kecingnya nanti yang niki posnem imla benden ya kata kecing joki peba di balamat hakibun rukom ni na kalian jungi mo kaptam kalian jonga badi ba sun ya malia badun buram po mosnra ni laju leje kendo badi minister in charge habada beijing bat kenika boarding dia nak kalian kejap uru ulah sim khia la kepau yang tak kecing habis dia buat kenika company kumbala itu mentana yang mele joka mosnram batang kata karam joka sarkaro ka bakot hadu live pokulur kebot kim kamsi udah kenika company Fedco timat dia nak kenika dawa kata ka por bis posnem kan kut kam la sum penkut kila scrap no hakini ki benai ki baladep de nak kenika jungi berangut jingsa habis dia bakal ke company ke basim team menta ke baki kot kata ka sai komputer mo company ke basim team menta nak le jungi ngi kham tip ba kabut kalau IT pat syaki we pat ke ba dei pek habis dia ben penyat ya kenika boarding naman kalong ka ba yang ngi ting ting ba ki pek ba ki syam ki jingi ki paper habis dia ba ke jing kiu bil like ka jing dia ba ke jing jing lip kha joko boarding hak wadai bagi kisnong ki bempat yo berpoi ya ki boarding kisnong ki bala kami bun teli ki ying haban extend ya ki boarding ru kata hak ni kisnem ki por ki badap ni ya teku ke jinge nyapa ngi penpau habai dei baka Fedco yang kam dei ke benta ke jungi haban katu ke dei pek ka MEPDCL nama ba kam ta sya ya kata ka jinga trelang hapen ka bot bat kenika company te khamtam kumbala penpau ke jinge nak kilian kiseng balang nak kilian ki senjuk jong kirang basnong nak kilian ki pejba ba kila penpau ba kim kwa syu ben ai syaki company ba kila kwa ben simtino biang da kabot kumba simti ha ki por mensyua kepada ipek da ka MECL kata ku mapor ki ba mensyua aja kapra de mata ki pejba kila phai biang ma ba kila ta ke jinge ya ke jingkiu jo ka bil ya ke jinge akiba hakibubun ba akabidei bat ka boarding te ke bai ipat mantak mo phili kini kisngi por ki baladap nak leng ki senjuk to ki tambah snong ki lalet syaka office jong ka sai computer limited berkila let ben khang talaru ya to office nomor ba ki kham pendap ya kata ka lokom mo ka jing trikam khampam ki NOC na ka snong ka train license na ka disonsil bat nak leng ka senjuk jong ki snong ki seng phalang wat nak leng jongiru nyinta tipha kata ka sai company ka pada ini dei na bat ke kata ka agreement hapen ka bot bat kenika sai company di nak le jungi hakni ka por ngilai syong ka jing perkat rekat kiseng balang rekat begini ki mo hakni kisni por ki balada rekat bagi senjuk do kiseng balang jong ki rambat no ba ki pejba hi apo kini ki alai tli konsumsi na do mo plan ranikor bat mo sendram ba ki pejba hi menta ki angnut ba nak kalian ka sorkat ba nak kalian ka bot mo
kwa su ban sim ban IT saki company kwa ban sim biang no da ka bot nang ba mo ka kam kan nyai bet ya ti kumba mo kumba mat ya kecing ti nak ka chung iru ni hab ban snap ya ka so jong pai ba na mal ba ni su tho ba kicing da ki pai ba ki wan singi lan ngim snap ru along ka ba na ka ta ka jo ya jong ki ti nganget skam ba ka sarkar mo bat ka bot hi ka jing pensau na kalian ki sur ki ba bun bala ti nget skam ba kan pet benya bat nget ba kan shimti bat nget skam ba ka jing trikam hang tai kalong ka ba chakri hok na ka ta pai ba